Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Dek Jiun. Halo guys. Wih, Dek Jiun membawa apa itu? Pecut. Wih, pecutnya warna apa, Dek? Merah. Wah, merah sama hitam. Dek Jiun jadi apa? Pawang jagungan. Wah, pawang barungan. Enggak pawang hujan. Terus ada Mas. Pawang apa, Sang? Yo, lah kowe pawang apa? Mas Reksa mau pakai barungan? Wah, singa besar. Terus ada Mas Beril. Mas Beril mau pakai barungan? Kodok. Wah, kodok. Kodok apa, Ril? Kodok apa? Pedong. Kerong. Wah, kodok kerong. Mas Riko. Wah, apane sing ula? Gung ditanya kok. Halo Mas Riko. Wih, Mas Riko mau pakai barungan? Wah, barungan ulo. Ulone warna apa, Mas? Biru. Lah bajumu itu warna apa? Wah, oranye. Dah, ki ono meringis iki. Mas Iqbal mau pakai apa, Mas? Barungan hitam. Wah, barungan hitam. Wah, mangap-mangap to, Bel. Ngelehen iki, Bel. Oh, mbok gerakno. Wah, piye to iki? Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan mau pakai barungan? Wah, singa putih. Mas Silo. Mas Silo mau pakai barungan? Wah, barungan hiu. Sopo sing dicaplok lo? Aku. Wah, Reksa. Caplok sa. Yo. Ada Mas Hanif. Mas Hanif mau pakai barungan? Wah, kepala macan dan buntutnya double. Buntutnya double, guys. Ayo Dek Jiun dipecutno. Wah, pawangnya. Waduh. Ih. Yo duduk. Yo Mas Elvan. Karo Mas Reksa yo. Sek Dek Jiun, awas Dek Jiun. Ayo Le. Ngeses. Mie gelas. Yo engko nak ber. Yo ora ono to. Iya. Iya. Kuwi pop mie. Kuwi pop mie. Widih. Waduh, pawang kecil. Yo wes yo, Mas Reksa, Mas Elvan. Apa kok? Apa? Yo Mas Hanif. Mas Hanif mbek Mas Silo. Abune apa nih? Bangsane para karo sewu. Sumikira saka sak tengahing papan panggonan kene. Pangerti yo. Yen bumi bakal Waduh. kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagak watu. Ayo.
wes yo. Duduk. Lala kebablasan. Van, golek ibu, Van. Ayo, Mas. Ki, bocil. Ayo, Cil, 2 bocil. Lah kok ya bocil. Mbak, gak iso, Mbak. Mbak. Mbak Irma ngrekam piye tek nolongin. Ayo, ayo. Mas Iqbal nganuke Mas Iqbal. Mas ngono go. Ih, Yun. Aduh. Balis wedi balis. Sing apik to Ril. Ayo Ril, sing apik to Ril. Sing apik to. Yo wes duduk. Ayo Mas Iqbal. Mas Iqbal mbek Mas Silo, ayo Silo. Ayo nggowo hiu. Dejun duduk gak apa-apa duduk. Jiun kok lo. Duduk. Rene to Iqbal. Elvan duduk. Elvan duduk. Ayo, caplok Diun. Yo wes yo. Ayo Dek Jiun. Yes. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.